ndabasuje muherereye hose ikaze ku Isaniro Empire isoko y'inkuru zubaka societe. Hari inkuru z'incamugongo tugiye kugarukaho z'abakobwa babiri babuze ubuzima muri iyi minsi. Duhereye i Musanze, hari umukobwa witwaga Yvonne Uwineza yakoze impanuka y'igare hanyuma ahasiga ubuzima. Yigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, ubwo ni UR CAVM. Akaba rero yarakoze impanuka ku mugoroba ubwo yarari gutaha, bagongwa n'imodoka bari mu marembo ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, ahita ahasiga ubuzima. Uyu mwana w'umukobwa yari yaravutse kuwa 5 Nyakanga 2023, birumvikana yuko yari akiri mutoya. Iwabo akaba ari mu karere ka Nyabihu mu Bigogwe ahitwa ku Gaturo. Akaba yarakoze impanuka rero ahita ahasiga ubuzima. Tuvuye kuri uyu Uwineza Yvonne mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Masaka akagari ka Gako, hari uwitwa Umutoniwase Diane wishwe ateraguye ibyuma mu ijosi, mu rubavu no mu nda, birangira ahasize ubuzima. Yiciwe imbere y'akabari yakoreragamo, bigakekwa yuko yaba yarishwe na mucoma wakodeshaga icyokezo muri ako kabari. Umurambo wa nyakwigendera wasanzwe imbere y'akabari yakoreragamo mu gitondo cyo kuwa 5 tariki ya 21 Ugushyingo 2025. Bikekwa yuko rero uwotsaga muri ako kabari ubwo ni mucoma ariwe wamwishe, amwica mu ijoro. Uyu mukobwa abura umutabara. Uwo mucoma rero ntabwo yahise afatwa, n'abandi bose bakekwa bakaba bari gushakishwa n'inzego. Basoza twifuriza aba banyakwigendera kurukira mu mahoro kandi imiryango yabikomere. Gusa ikigendanye no kwica bya hato na hato, byanze bikunze inzego zikwiriye gushaka igisubizo kirambye.